Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning görücüleri, har doimki mal çarba görücüler. Salamatsızlarmı? Bugün 7 dekabr 2024 yıl Bishkek şahri Prigradniy mal bozoruna geldik. Hazır jaş muzolardan başlap koldan gelişince görgözüp berебeriz. Sizler bolgonu bizni koldop, birden like basıp, kanalga kattalak bolsаңыздар kattalып görüңүздөр. Эгер сиздерде да ушундай мал чарба бар болуп, сатам деп калсаңыздар мындай күндөр биздин канал аркылуу сатсаңыздар да болот. Телефон номерибиз 77 388 350 номерлерине байлансаңыздар болот тугандар. Азыр көргөзүп беребиз колдон келишинче. Кой базарларды тартып киргиздик. Кирип көрүңүздөр мына. Койлорду тартып бүттүк. Эми жаш музолордон көрөлү. Evet koy ya bayga. Kançadan ekan uşular? Sizniki? Sizniki mi? Bismillah deb siznikidan başlayalım. Aytingchi. Qancha baş torpaq jinap qo'ydingiz bayga bugun? 3, 6, 7 baş. 7'nin biri qizdir deb qo'y. Mana qancha oyliqlar ham bular? Bular 6 ay, 7 ay. 6 ay, 7 ayın tegerenginde. Bağları-chi, bağları? Bağlar 38. 38. Jöndu bağlar ekan, bayga sizniki. 38. Mesni taza deydi. Artcandan daha görgözüp berебиз ana 38 mingden. Qanchadan berip edingiz uşulardı? Suradu? Yok, Suraylik ha. Maqul. Sodаңызды bersin. 38'den berip edindik. Nolar qanchadan? 45'ten. Bular urgaçı mı bu qağı? Erkekler ha, erkekler mına 45 mingden. Gördünüzler mi? 45 mingden. Tuğandar, mana bu yoqda da bar ekan. Assalomu alaykum bayka. Bağlarni ber aytingchi. 42'den. Urgaçılar erkekler. Erkek bıçaklar. Mana 42 mingden surab atat baykem. Yaxshi, bayka qanchadan berib berasiz ham shularni? Suraylik ha? Basi suraylik ketadi. Ma'qul bayka. Buni yemi keladi alarmandar. Sodаңызды bersin. Yaxshi. Buni torpaqlar qanchadan ekan tug'an? 42dan. Urg'achilarmi, erkeklarmi? Erkek. Bardig'i buchoq. Qancha oyliqlar emi? 5-6 oylik примерно. Mana. 42dan e? Qanchadan soda bo'ldi bir aytchi bo'lsa. Qanchadan berib eding? Ya. Ekoni 82 ga berib eding. Mana ekoni 82 mingga berib beribdir. Tuğandar gördüңүздөрбү? 42'den. Salıştıra beresizler. Şunda uyda bar bolsa. Qaysi ne kanal? Don Kabar degan kanal. Sodaң bolsun ha. Rahmat. Vaqt salmasызбы? Bazını aytып qo'yun, 55'ten. Yaxshi ekan bunday. Öңdü. 55'ten urg'achilar ekan. Yaxshi, 55'ten deydi. Baykamki qancha bayka sizniki? 47? Urg'achi? Hop urg'achi. Shvitsmi? Dal o'zini. Yaxshi ekan, o'zingiznikida bu. Jalb satasizmi? Qanchaga berib edingiz? 44 ga. Sodаңызды bersin ha? Sonuna göre. 44 ga berib beribdi. Yaxshi ekan. Xo'jayin qanday bo'lsa, mali da o'shanday bo'ladi-da. Buni qancha buqangiz? 57 ming ha. Mana 57 ming ekan buqa. Bu çok. Yaxshi. Bayka qancha? Sizlik qandaysiz? Bazını aytib qo'yingiz. 35'ten. 35 urg'achilarmi? Urg'achilar 35dan. Yaxshi, rahmat. Neni? No do'stlar, cho'ngroq. Assalomu alaykum. Bayka qandaysiz? Buni cho'ngroqdan ayting. 48dan. 48 mingdan ekan. Cho'ngroq. Bu qancha oylik? Bir 6-7 oylik qo'y. Yaxshi ekan o'ngdori bunday. Mal qilganga. Söktü ekan. Qanchadan berib edingiz bayga? Oldu? 46'dan mı? 46'dan berib berdim ben. 4 baş var ekan. Uyda da var mı bayga uyda? O'shadan ele. Nomer aytasizmi? Yo'q ha? Bo'ldi. Nomer aytilmayapti naka. Ko'ringizlar 47dan 46'dan berib berdim ben. Gördüңүздөрбү? Tuğandar salışaverasizlar. Mallar qanchadan bo'ladi? Bayga 74. Bazını aytib qo'yingiz, bazı. Bekar altı. Ya bazını aytpaysizmi? Kaysının? Malların bağların. O bıçaklar 55'ten. Ha bo'ldi. 55'ten bıçaklar. Qanchadan? Urg'achilar mı? Qanchadan? 35. Bu qarachi? 35 mingdan ekan. 35dan. Yaxshi. Rahmat ha. Qancha bıçak bayka? 55. 55 ming. Qap qara olgan bıçak. Qanchaga berib edingiz? So'ragan jo'q. So'rabdir. Qancha sizniki? 33 kadar. 33 ga. Urg'achi? Rahmat. 33 ga deydi mana tuğanda. Ko'ringizlar, haqirin ko'rsatib berasiz. Buni qancha ekan bugun bir o'yla chiqibdi taqsir. Assalomu alaykum. Bazını ayting.
28. Erkek urgaç mı? Urgaç. 28 mi? Qanchaga berib edingiz? So'radi u bugun? 20ga berib jatan. 20ga berib jatan. Süt berish kerak bu, ha, chaqa bilan. Chaqa bilan süt berish kerak. Mo cho'ngrag'im bahasini aytamiz. 40 urgachi? Urgachi. Buchoq bu. Urgachi 40 deydi. Yaxshi. Rahmat. No'g'lar esi ko'rinmaydi. Shular ko'p ekan bu yerda. Yeler ko'rinmaydi. Taqsir qancha bahasini aytыңchi bir? 25 ile ming. Qancha mingga bermay qo'ydingiz? Buyurlar, siznikichi aka? Bahasini aytdingiz. Ha? 30 urgachi. Ha, erkek bu. O, shunchalik 30 turmaydi, ha? Bo'ldi aka. Erkek ekan-da zato kichkinakay bo'lgani bilan 30 ha? 30 ga berib aytdan deydi. Yaxshi, rahmat aka. Xudoingizlarni bersin. Sovuqda, sovuq. Balar aytib qo'yasizmi? Balar 42 dan. Bular buchoqlarmi? Bardig'i. Bardig'i buchoqlar 42 dan deydi. Tug'anlar, ko'ringizlar. Qanday aka? Yaxshimi? Ba'zini aytasizmi? Buchoqlar 48 dan. 48 mingdan. Buni qilajinlar aka. Ha, bu o'xshaydi bular? 47. 47 deydi. 47 deydi. No, ikkovi yaxshi ekan. Shuni ko'raylik. 41 ga 46 da 41 ga bo'ladi odam. Buni ekoni aytib qo'yingizchi? 45 ga berib yotaman. 45 ga berib beribdi, 46 ga beraman dedi. No, ekoni bahasini aytib qo'ysiz aka? 46. 46 bo'ldi, rahmat. 46 mingdan dedi. Biraz cho'mroqlar. Yaxshi. Aka, assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'ya olasizmi, bahasin? Bahası bunu 10 aylık kunacında. 10 oylik qunajin. Krasnoy Vostokdan keldingiz, Issiqata. Bak 43'ten sonra atsam 40'tan aşık vererek. 43'ten so'rab otasiz, 40'dan aşık berelek. Vererek. Diyqandar 40 berib otasiz. 42. Sodangizni bersin, aka. Rahmat rahmat. Soda o'tmay qolsa ertaga to'qmoqda olib ketsa buyursa. Tokmak alıp getirdim. To'qmoq, ha? Krasnoy Rechka, Krasnoy Vostok. Ha, Vostok. Bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, mana shunday ekan. Tug'anlar, ko'rdingizlarmi? Yemi, bunday. Bu taqsir qilsiraychi. Taqsir, assalomu alaykum. Qancha bahasini ayting? Ala buqan. 45 so'rab. 45. Buqay? Buchoq. 45 buchoq. Mana. Bulunuzcha qashqa sonmi ekan? 46. Bu erkekmi? Ha, urg'achi o'shancha 46 ekan-da. Erkek bo'lganda 50 dan üstüle de bular. Mana. Bunda urg'achilar biraz iliroq yuradi. Rahmat. Bu yoqda tartib ketdik aykaniki. Bahalar qancha? Ha, men telefon silishyapti. Telefon silishyapti, men. So'rab ishetib bela qo'yaylik. Tug'anlar, bu yoqda savdo bo'lyapti shu nima? Qanchadan? Bahasini aytib qo'ysinmi? Qanchadan? 74 dan ketdi. Ha, satildimi? Bo'ldi. 74 mingdan. Kupili-da bu. Na, buqalar ekan, son ekan borg'a. 73 dan dedi. Ketdi. 73 dan. Baylaza bular jasqa cheyindir. 6 oy baylaza borg'a bular. Mıqtı bo'ladi-da, mana bu ishlar olibdir. Yaxshi ham buyursin. Balki qayerga olib ketasiz? Bishkekdalar? Yaxshi. Baylashda dalshada. Ha, dalsha baylang deb. Nak. Yaxshi ekan biroq ko'rinishlar. Tug'anda qanchadan bolalar balki qandaysiz? Bir aytingchi. 35 dan kuruk suraladi. Urg'achilarmi? Urg'achilar 35 dan kuruk suraladi. 35 dan deydi. Mana shunday bozor prigorодный. Sizlar issiq uyda o'tirib ko'rayotgan bo'lsangizlar, bir like-ni ayabayla bosib qo'yingizlar, boshqa bir tug'anlar da ko'radi. Nog'lar qanchadan keyin yaxshilar ekan. Aka, sizniki? Qanday? Qanchadan bog'lar? 58 buchoqlar, ha? 58 mingdan buchoqlar ekan. Yaxshi. Chuydikilar? Narindan keldi, ha? Narindan kelibdi. Mana Bayatovdan kelibdi. Rahmat, ha, aka. Narindan kelibdi baykan. Qandaydan bozor baykan bugun prigorодный? Alarmanlar qanday go'ylami? Yo'q-ku. Mal ko'p ekan, bugun, ha? Mal ko'p. Mal ko'p. Mana alarmanlar. Hozirroq deydi. Sodangizni bersin ham o'sha yoqdan narindan beri kelib tursiz. O'ydog'iday sotib ketingiz ham, ha? Ma'qul. Bularni sizga qaraymi? Bu boshqaniki. Qandaysiz? 45 dan? 45 dan, bular urg'ach xunajinlar. Hop, bismillah, urg'ach xunajinlar. 45 mingdan ekan.
He. Bu kadar 65. Ha, kaç bul bu? Allah buqa ekan da 65 ekan. Yaxshi, rahmat. Buni qanchadan? 50. 50 bolori deb. Buna buqa ekan-da bu. Uyujilib. Onu da abdal. Ha, bu ne bu? Uy. Uy bu. Qancha uy? 75. Ha, 75 soyğonga bu. Yo'q, malg'anga, ha, baylag'anga 75 deb. Yaxshi, qanchadan? 48 urg'achlar. Noda urg'ach. Bu buqa ekan. Qara buqa. Qancha bu? 58. Ушуну канчага бербедиңиз? Айтыңчы бир. Болгон багы. Канча? 53 миңге берилбепти мына. Кара буканны. Мына кунажындар 48ден, рахмат. Көрүңүздөр, туганда 48ден дейт. Булар 1 жашка келгенби? Келип калды 1 жашка. Жакшы, рахмат аке. Жакшы, мына канчадан букаларыңыз? Баазын айтып коесузбу? 55 сұрады. 55ден экөө 110 экен да? Эркек букалар, рахмат. Мына 55ден. Так. Дон Кабар деген канал. Мына акбаштар кимдики? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байка? Сиздики? Баланы айтып коесуз? 5 баш 55ден. Булар букаларбы? Букалар экен. Бычоктор. 55ден. Акбаштар экен. Бул сырттан келгенби байка? Яктан эле? Яктан. Дагы барбы? Жок, а? Мына да жакшы экен, туугандар. Кандайсыз байка? Баасы канча баасы мунун? 60. Букал? Бычок 60. Жö, siz тұра беріңіз. Торпоңыз тартып атам. Мына 60 дейт. Жок, мына торпоқты эле тартабыз. Колдан келишинче. Канча сиздики букаларыңыз? Бычоктор 56дан, Бычоктор 56дан. Канчадан бербедиңиз мындай? Болдубу сода? Боло элек, 56дан мына. Сода боло элек. Жакшы. Ассаламу алейкум. Канчадан сеники? 65'ten sıra. 65'ten. Kayaq çüydükü? Hava şeydiki. Bıçoklar mı? Bıçaklar erkekler. Erkekler 65'ten. Kançadan berbedin yani? Arıganday. Arıganda Özün şuradı? 63 vermedim No, bunu kaçkana? 63 kö. Ne onu çı? 60'tan vermedim. 60'tan berbedin. Yaşları kanday? Toşuna bilbeysin. Buna çalıştırıp görünüzdür. Rahmat he? Assalamu alaikum aka. Kançaga ketdi? Aytып koyasızbı? 45'e verdim. Bu qavı? Urgaçı. Urgaçı 45'ke beriptir. Buyursun bayke. Alğanğa dagı, satqanğa dagı, he? Mına uşul. Жақсы кунажын 45'ke. Жақсы. Bu kalarınız kançadan? Assalamu alaikum. 60'dan sonra. 60 mingden surap atat bayke mına. Kançadan bolup atat? Şu soda oldu? Bol elek, he? 60'dan deyt. Qara kunajın kança? Ha, soda olup at. Kança? Bıçak. Bu çok bu? 70. 70'ti. Kançaga bermey atasiz? 61'ge. Boldu, rahmat. Biroq qursaqtı жақсы ekan. 70 61'ge bermey atasiz. Don Kabar. Mına. Görüңүздөр. Ya soda kılıyoruz da size tartmayma. Torpakta ile tartam. Bunday koldan. Ağaçta. Tartıp koyarkeniniz bayke. Emi takta tursan da. Oşo da mına bu kan bazarı dep koyat. Sodanızda versin. Meyle tartma meni deyt. Kançadan aldın Tuğan? Satılık. Kançadan? 52. 52'den. Satam deyt. Bu çoktu. 60'tan buralar salam. Kaçlarda? Ha, mına baykem 60'dan buları satam deyt. Bu çoktu he? Don Kabar degen kanal. 60'dan. 60'dan beri tas mı? Düşünmedim. 60'dan siz satasız da ya? Satam o. Kançaga suradı? 59'dan sıra. 59'dan ne? Yaxşı. Yaxşı. Mına qaraçı. 59'dan veriyor atam vermeyecek. Ha, sizge mi? 59'dan bermey atat. Kuruk 60'da atat. He, tevet ekan. 70. 7 baş. Tevet ekan, bir karatçısı ekan. 59'dan 60'dan deyt. 59'dan berip atır. Yaxşı bayke. Mına tepti gördüңүздөр ha? Biroq тийбей kaldı. Yaxşı. He, sizi. Kivet dep ketever. Bazarda ушундай. Soda kılыңızdarçı bir kızıktırıp. Soğukta bir ısıyla. Kamerada cılıp ketdi. O bayke. Bir 500 somdan koşup görün de. 59,5 mingden kılıp görün de. Ondan sonra 59'dan mı abi 60'dan satıp alayım yol kiram beni. Ha, 60'dan mı? Ona görürsün. Sizi de tepti. Beni de tepti. Ya bir öğün tepti gene bayke. Bu cama tepti gene var mı? Avaylap çürüngüzler pazarda. Al bayke tarttın. Avar man eken.
Тебеткен. Бұл қанша айлықтар эми? Жаштары қандай? Бұлар 6 айлық, 7 айлықта. 6 айлық, 7 айлықтар. Бұл чүйді келеді. Ete YouTube'dan kırıyor. 9 торонко. 9 тора казарман. Казарма. Жалабат облысы казарман. Мейлі содаңыздарды берсін анда. Алдын қарап кете берелі, кечке тұры бербей. Қанша екен бұл? 48 адам екен. Қанша? 48. 48. Еркек пе? Ұрғашы 48 екен. Қаншаға сода болды шыл? Өткен маңызды келді мен. Мақыл, содаңыз. Так, туғандар, базарда ұшындай. Қандай? Бара ма? Бара, мұндайна, айна. Тепті, авайлап жүріңіздер сіздерді. Бірақ тивеге қалды. Қана? Қана? Как раз торпақ тарып жүретілем, айтыңыз қана. Бүчөктөр екен, Üçöbü? Üç baş. Kayaktı. Narından geldiniz, Мінекей, нарындан келген мына 3 баш. Бұлардың жаштары қандай? Жаштар моюнчалар. Моюнчалар? Ал қандай? 1 жашқа чыга элек пе? 1 жашқа чыга элек. Чыга элек, Қанчадан болуп атат баасы? Баасы тоголок 60-тан. 60 миңден. Тоголок сурап атасыз, Қанчадан бербедиңиз? Ноосу аябай жакшы экен, жоон. 65 деп атам. 65 деп атасыз да, 58-тен суралып атат. 58-тен суралып атат. 58-тен бербей атасыз. Бербей атам. Содаңызды берсин байке, нарындан бери келип жүрсүз. Жоқ, елдер көрөт да. Жоқ, балдар тартпайбыз. Бала тартпайбыз, мал тартабыз байке. Кандайсыз байке? Семиздер керек да бизге, аткорумдан чыккан экен, союш. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Сойгонго семиз. Булар канчадан болот? 76 миңден. Семиз кунажын издегендер көп эле өзү негизичи. Семиз кунажын тарт деген бир туугандар бар эле. Мына канчадан бербей атасыздар? 70-тен? Болду, рахмат байке. 70-тен бербей атат экен. Ушундай туугандар, пригородный мал базарды бир көрүңүздөрчү, алыста жүргөн бир туугандар, мекендештер. Кунажыңыз ассалам алейкум. Канча? 65, Канчага бербедиң сен байке ушуну? 62 миңге берилбептир. Жакшы. 1 жаштан өткөнбү? Өткөн, 62ге бербептиз. Содаңызды берсин байке. Мына жакшы кунажын экен, барбы? Каяктыкы бул? Сыгатанык. Сыгата толук көрүнүш. Рахмат. Так, канча экен көк бука? Байке? Баасын айтасызбы? Канча? Жалғыз өзі болса 95. 95, жалғыз өзі болса. Бельгиец. Бельгиец, порода, Порода бельгиец дейді мына. Арқыларычы? Арқыларын баасы? 85-тен. 85-тен. Тарғылда жақсы екен, тоқо. Ангус сементал дейді. Қана, айда. Үш. Жаш музоларды тартып, торпақ бұқаларды көргөзіп беріп атабыз. Алдыңыз бе? Қаншадан алдыңыз ұшыны? Я, 44-тен алып тұрмын, құнажындарды. 44-тен алып. 44-тен алып туғандар. Бұқаларыңыз қанша? 68. Бұда. 68. Мұны олар қаншадан екен? Сұралыш 55-тен екен. 55-тен дейді туғандар. Үш. Бұқалар. Қаншадан ұшы бұқалар байке? Өгіз бұлар. Өгіз. Бағасын айтпайсың. Бағасын айтпады. Базардың кеші жақшайды. Сіздікі? Қанша бұл аңғыз? 100 мың сұрап тұр. Сода болды? Қаншаға бербедің? 92 мыңға бербедің. Рахмат. Байке, бұқаларыңыз қанша? Бағасын айтып қойым. 56-дан. Жақшы? Мұна, 56-дан. Ұшыларды сода болды бүгін ұшыларға? Байке? Ол әлек, Ол әлек. Туғандар, шуменен видеоны аяқтайбыз. Жаш музолор, учокторды көрдіңіздер. Бізді қолдап, ардайым көріп атқан бір туғандарға терең разычылық. М-банкка көңіл бұрып салып қойып атқандарға дағы Алла разы болсын. Аяқтайбыз.